telah timpa. Dini dituragan adi gelah tunangan, sing nak truna sing nak tua biasa aja adi pesu. Adi cewek begel dini ditulah tunangan. Apa ke tu sing ada anak kelenan deken beli dong toleh liut runane ane ngantosang tresnan adi. Sing cepok pendo adi memitra ngajak timpal beli, disesai ajak beli punya.